Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Culebrashina milli runakuna Dios hatunta fiñarishpa llakichinamantaka pitaq kishpirichik nishpa yuyitakurkari kankuna Diospagman kutirishkata kashpaka allita rurashpa kawsaychigari. Pasung imanalla, kuyak Dios bendeciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta, chikanchishkamanta kay tiempota, Dios pakshimita rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka, compromiso, imawan piwan arinishkataka, paktachinaka maybalik kashkata rikushun. Kay punllakunapika, arinishkataka mana paktachishkatami rikunchik. Hintikunaka,
piwan ni imawan mana ari ninkunachu. Accidentekuna tiyakpi hintikunaka kayta chayta ninkuna. Shinapish policía shamushpa imashinatik karka kashkata willinikpika ni pi mana rikurinchu, ñukanchikka mana rikuskanchikchu, mana yachanchikchu ninatami yachanchik. Nimayhan sus compromisota mana charishun ninchikchu. Tawka wawakunami ñampi kallipi kankuna, yaya mamakuna paykuna arinishkata mana paktachishkamanta. Chinashpaka kawsakunchikmi shuk ayllu llaqta maypimi hintikunaka arinishkata mana paktachinkuna. Shinapish kawsayka arinishka compromisomi kan. Yachakuqkunaka paykuna arininkunami punllanta yachanamun rinkapaq, yachachikuna imalla mandashkata rurankapaq, chashnami paykunaka yachashpa katinkakuna, yachayta tukuchinkakuna. Chaypaqka paykuna arinishkatami paktachina kan. Kutin chayri hipawiñikuna mayjanta munashpaka, shuk enamorado tukushpaka paykunapaq ruraykunata charinmi, arinishkakuna tiyanmi nitukunchik paktachinkapaq. Chashnami paykunaka kasaranaman chayankakuna. Kutin paykuna arinishkata fakishpaka mana chayankachu kasaranaman. Kutin mana munankachu pukllashpashinalla kawsakuchun purikuchunka. Chinallatik wasiyuku kawsay matrimoniopi rimashpapish, kusapish warmipish kikin ruraykunatami charinchik. Chay ruraykunatami paktachina kanchik. Chay ruraykunatami ñukanchikka katirana kanchik. Chashnami ñukanchik matrimonio kay ñawpaqman katitukunqa. Kutin ñukanchik congregación iglesiakunapi rimashpapish llakimi kan. Ñukanchik tandanakushka krikkunaka ya Dios imalla mañashkata, ya Dios imalla mandashkataka mana paktachishun ninchikchu. Mana arininchikchu katirankapaq, kasunkapaq, paktachinkapaq Dios imallata ñukanchikman yachachishkata mandashkata. Chinashpaka rikunchikmi mana shuk compromiso tiyashkata. Ya Diosun arinishkataka mana paktachinkunachu. Paykuna imata runakashkataka sakishkakunami kungarishkakunami. Mana rikurinchu compromiso. Bautiza Juanmanta parlashpaka paymi karka shuk Dios kayashka runa. Diosmi payta mingarka, Diosmi paytaka aqllashpa kachashka karka, y payka ya Diosunmi arinishka karka. Chaymantami payka shuk sinchi willayta apamurka. Mana mancharkachu ñawi rimanata chay punlla hintikunata. Chay punlla hintikunaka bautizarinamanmi shamushka karka. Chay punlla hintikunaka Dios hatunta fiñarishpa ama llakichichun nishpalla, chaymanta kishpirinkapaqllami bautizarinata mashkarkakuna. Paykunapaq kawsaypika millayta huchata mana allita rurashpa kawsakushpapish. Chaymantami bautiza Juanka kayta nin. Hintikunaka bautizarishun nishpami achkakuna Juanpaqman shamuqkuna karka. Paykunataka kashnami nirka. Culebra shina milli runakuna Dios hatunta fiñarishpa llakichinamantaka pitaq kishpirichik nishpa yuyita kurkari. Kankuna Diospaqman kutirishkataq kashpaka allita rurashpa kawsaychikari. Ñukanchikka yaya Abrahampaq wawakunamari kanchik nirinkichikshari. Chashna yuyakuqpipish kankunataka kashnami nini. Tayta Dios munashpaka kay rumitapish Abrahampaq wawakunata ruraytukunmari. Yurata sapimanta urmachinkapaq ñami hachataka yura sapipi churashpa charikun. Mana fukuq yurakunataka tukuy urmachishpa ninapi shitashpa rupachinkami nirkami. Chasnanikpimi chaypi kaqkunaka shinashpaka imatatik ruranakanchik nishpa tapurkakuna. Kaypimi rikwitukunchik ishkishina kawsay tiyashkata. Paykunapaq kawsaypika mana tiyarkachu shuk compromiso. Paykunaka mana paktachikurkachu ya Diosun imata arinishkata. Paykuna imata yachachishkawanka kawsayka chaykan shuktakmi karka. Chaymantami kaypika rimakun kankunapaq kawsayta allichichik nishpa. Kay hintikunaka ñukanchikka Abrahampaq wawakunami kanchik, Abrahampaq miraykunami kanchik nirkakunami. Chaywanmi paykunaka atirikurka qhariyakurkakuna. Shinapish kaypika rikunchikmi kay hintikunapika mana shuk compromiso tiyashkata. Paykuna imata arinishkata mana rurakurkachu, mana paktachikurkakunachu. Rikunchik kay verso 10 pika bautiza Juan Diospaqshimita willashkamanta sinchita rimashkata uyaqkunaka kutichirkakunami, imatatik rurashun nirkakunami. Verso 10 penin chashnanikpimi chaypi kaqkunaka shinashpaka imatatik ruranakanchik nishpa tapurkakuna. Kaypimi rikwitukunchik kimsa grupo hintikuna tiyashkata. Kallaripika tukuy hintikuna, tukuy chaypi tandanakushkakunamanmi riman. Verso 11 nin chashnanikpi Juanka pipish ishki churanata charikka mana charikman shukta kuychik. Mikunata charikpish mana charikman karaychik nirkami. Kaypika rimakunmi
paykuna imashina kanapi musugyana suktigyana kashkata, paykunapaq conductapi, paykunaka mana paykunallapi yunachu karka, rakinatami yachana karka, bendicianatami yachana karka. Shinapish chay punlla Juanta uyanamun shamuq gentekunaka paykunallapimi yuyashpa katirkakuna, paykunapaqllami kawsakushka karka, mana sustarirkachu shuktikunata ayudanata rakinata bendicianataka. Chaypuk washaka rikunchikmi kay publicano gentikuna, paykunami impuestuta hapikuna karka. Verso 12pi kayta nin: impuestuta hapikkunamanta mayjankunapish bautizarishun nishpami Juanpaqman shamushpaka yachachik imatati rurashun nirkakuna. Paykunataka impuestutaka mandashkapi nikushkallata mañaychik, ama yalliwan mañashpa hapichikchu nirkami. Kay runakunaka pueblotami yallimana impuestuta cobrajkashka. Kay runakunaka judiokunami karka, paykunapaq ayllukunallatatinmi llakichikurka Roma llaqtapaq trabajashpa. Chaymantami paykunaka fiñashka karka, mana alli rikushka karka paypaq ayllukunallatataq llakichishpa Roma llaqta imperiopaq trabajakushkamanta. Katikpika rikunchik soldadokuna shamushkata. Verso 14 kayta nin: wakin soldadokunapish shamushpaka ñukanchikpish imatati rurashun nikpi Juanka, ama pitapish imata niktukushpallapish kullkita mañichikchu, ama pitapish mandaqkunaman yanga huchachishpa willichikchu, kankuna sirvishkamanta pagashkallawan kushi kaychik nirkami. Soldadokunaka autoridadta charishkamantaka kayta chayta imatapish huchachishpami kullkita mañaqkuna kashka, imashinapish paykunaka lluqsichikkuna kashka, kayta chayta huchachishpa. Chaymantami nin paykunataka kankuna sirvishkamanta pagashkallawan kushi kaychik. Bautiza Juanka mana tukuykunata bautizanchu. Ashtawanpish kaypika rikunchikmi arrepentirishkataka y Diospaqman kutirishkataka allita rurashpa rikuchichun. Paykuna imashina kanapimi musugyana shuktiyana karka, rikuchina karka paykunaka arrepentirishkata Diospaqman tigrashkata. Chaytami kallaripika entendina karka bautizaringapaqka. Shinapish kaypika rikunchikmi Diospaqman kutirishkataka rikuchinami karka allikunata rurashpa. Ashtawan rizashun katik versukunata. Tukuy chaypi kaqkuna chaykunata uyashpaka shunqullapimi kaychu Cristo imashik yuyakurkakuna. Chaymantami Juanka tukuykunata kashna nirka. Ñukaka yakullawanmari kankunataka bautizakuni. Ñukapaq hipa shamukuqka ñukata yalli tukuyta ruray tukugmi. Ñukaka paypaq pargate watashkata kumurishpa paskaypaqllapish mana kanichu. Paymari hucha illak espirituwanpish ninawanpish kankunataka bautizanga. Payka kay pachapi kawsaqkunataka wayrachishpa trigumanta ukshata chikanchik shinami ñalla chikan yachinga. Triguta wasipi wakichik shinami allikunataka kishpichinga. Milliykunataka ukshata shinami mana wañuq ninapi rupachinga nirkami. Juanka paypaqman shamuqkunamanka kashna tukuylaya kunashpami alli willaytaka willarka. San Lucas 3:7 manta 18 kama. Bautiza Juanka mana tukuy paypaqman shamuqkunatachu bautizarka. Kallaripika yachachinmi kallaripika ninmi kikinkuna Diospaqman kutirishkata arrepentirishkataka rikuchichik, kankunapaq kawsaypimi musugyana suktigyana kankichik ninmi. Ashtawanpish nikunmi bautizaringapaqqa kikinkunaka kallaripika entendinami kankichik, y Diospaqman kutirishkata arrepentirishkataka rikuchichunmi mañan paykuna imashina kanapi musugyashpa suktiyashpa. Kaytami kallaripika bautiza Juanka mañan. Kunanka rikushun Hechos capítulo 2pi. Kaypimi apóstol Pedro Diospaqshimita willan. Bautiza Juan shinallatakmi sinchita riman. Chay shinallatinmi kaypipish tukun. Mana tukuykuna y Diospaqshimi willashkataka uyashun ninchu kasushun ninchu kutichingachu. Chaymi rikuchikun kay punlla ñukanchik congregación iglesia kunapipish chayshina tukushkata. Uyankunami yachankunami y Diospaqshimita. Shinapish paykuna kazungapaq paqtachingapaqka mana arininkunachu. Imata mana rurashun ninkunachu. Imata mana paqtachishun ninkunachu. Yachankunami, riqsinkunami y Dios imata mañashkata imashina kawsachun nishkata. Rikunchik verso 36pi kayta nin: chaymanta tukuy Israelkunamari kaytaka alli yachana kankichik. Tayta Dioska kankuna chakatashka Jesusllatagmi mandaq kachunpish kishpichik Cristo kachunpish churashka nirkami. Kaypika apóstol Pedro kanikunmi kankunami Jesustaka wañuchirkankichik. Sinchitami rimarka bautiza Juanka nirka culebra shina runakuna nishpa.
Kutin apóstol Pedro karimanmi kankunami apunchi Jesucristo taka wañuchirkangichi. Verso 37 nin, chasnanikta uyashpaka paikonaka, shungupi achkata llakirishpami, Pedro tapish, willagrichun mingashka kayshukkuna tapish, wawkikuna, imatatik rurana kanchik nirkakuna. Chasnanikpimi Pedroka, paikonataka kashna nirka. Dios pagman kutirichik. Tukuykuna Jesucristo pakshutipi bautizarichik. Chasna rurakpika, Dioska kankunapa huchakunata perdonangami. Shinallatak, huchaillak paypak espíritu tapishmi chaskingichik. Ñukanchikta mandak Dios, imalla kushanishkaka, kankunapak wawa wawakunapak, tukuy karu llaqtakunapi kawsaqkunapak, tukuy pay kayashkakunapakpishmi nirkami. Pedroka, ashtawan shuktak shimikunawanpish kunashpami, kay millay runakuna puramanta kishpirichik nishpa yuyachirka. Allimi kan ñukanchik tapurina, kazukunchikchu, ñukanchik imashina kanapi mushuyashkanchikchu shuktiyashkanchikchu, imashinatik kawsakunchik, imalayatik kanchik uyaqkuna. Atenas llaqtapi kawsaqkunaka mushukta uyanatami munarkakuna. Chaymantami apóstol Pablo Diospakshimi willashkata uyarkakuna. Shinapish paykunaka mana kazurkakunachu, mana arinirkakunachu, Cristo Jesusta katinata, Diospakshimi ima mandashkata ruranata kazunataka. Hasta onpish paykunaka nirkakunami ña shuktik punlla uyasunllami. Kunan kay punlla hintikuna imashinami tukunchik. Wañushkakunapak chawpimanta kawsachishkata uyashpaka, shuktakunaka achkatami acerkakuna. Kutin mayjankunaka chay hawa kan willashkataka shuktak punlla uyasun ninakurkakunami. Chasnanikpika Pabloka paykunapakmanta rirkashami. Hechos 17, 32, 33. Imashinatik kikinga kangi. Uyashpapish yachashpapish mana kazungi, mana kawsangi, mana paktachikungi, mana Diospak munayta katikungi, o mana kashpaka ningi ña tiempo tiangami shuktik punlla uyashallami. Imashinatik kikinka kutichikungi. Ya Diospak shimi ñukanchikta rimakukpika, ñukanchikka kutichinami kanchik, ñukanchikka yuyarinami kanchik, ñukanchikka imata runkapakmi ari nina kanchik. Espiritualpi rimashpaka ninkunami wakinkunaka ungushkakuna, wakinkunaka allikunami kan ninmi. Chaypakka kikin ñuka Diospak shimita uyashkata imashina kutichishkawanmi rikunata charin. Diospak shimita uyashpaka ñukanchikka mana alli kutichitukunchik, shuktikkunaka alli kutichitukunchik. Kazushpa paktachishpa, ñukanchik kawsimun apamushpa nitukunchik. Shuktikkunaka kutin mana kazu sakin ladomun kungarin. Tandanakushka krikuna kallari iglesia imashina kutichirka. Diospak shimi parlashkata willashkata krikuna uyaqkunaka kutichirkakuna. Verso 41 nin, Pedro chashna yachachishkata chaskikkunaka bautizarirkakunami. Chay punllaka kimsa waranga shinami krik tukurkakuna. Diospak shimi willashkata, Diospak shimi parlashkata uyashpaka creerkakuna, chaskirkakuna, bautizarirkakunami. Chaypuasha rikuytukunchik imashina kay punta krikkuna kutichishkata. Paykunaka mana sakirirkakunachu. Paykunaka katirarkakunami. Y kayshinami kay punllakunapipish kikin ñuka Diospak shimita rimashkata yachachishkata uyashpaka kutichina kanchik. Willagrichun Jesus mingashkakuna yachachishkatapish allimi katirarkakuna. Tukuykunami alli apanakurkakuna. Mikunatapish tandanakushpami, rakinakushpa mikukkuna karka. Diosta mañanapipish tandallami karkakuna. Kaypimi rikuytukunchik chusku yuykunata. Kaypimi ñukanchikpish katirana kanchik. Kallaripika willagrichun Jesus mingashkakuna yachachishkatapish allimi katirarkakuna. Castellanopika nin doctrina. Doctrina kanishaninmi Cristo Jesus manta yachachina Cristo Jesusta rikuchinami karka. Yachachina, discipulado, Jesucristo pag yachakuhkunata rurana. Kikin ñuka Jesucristo pag yachakuhkuna kanakanchik. Yachana kanchik, manakashpaka yachachikkunami kanakanchik. Yachakuna kanchik manakashpaka yachachikkunami kanakanchik. Chayta rimakun kaypi. Katikpika rikuytukunchikmi tukuykunami alli apanakurkakuna. Comunión manta rima. Kayshuk chayshuk apanakuna huyanakunata rimaku. Kaypika ashtawanka yachashkata paktachina. Yachashkata rikuchina kan kaypika. Kallaripi nikurkanchik yachana kanchik ya Diospak shimita. Kutinkunan chay yachashkata paktachina kan. Kayshuwan chayshuwan apanakuna. Alli kawsana. Sumakta apanakushpa tandalla katina. Kayshuwan chayshuwan apanakushpa sumakta kawsana.
Chinallatik katikpika rikunchikmi mikunatapish tandanakushpami rakinakushpa mikuqkuna karka. Kaypika rimakunmi Cristo Jesús imata rushkata shuktikkunaman rakina, sirvina, ñukanchikmi kayashka kanchik sirvingapak shuktikkunata. Chaytami rikuchikun mikunatapish tandanakushpami rakinakushpa mikuqkuna karka. Tukuripika ninmi Diosta mañanapipish tandallami karkakuna. Dioswan parlanakuna, Dioswan comunionpi kanaka punllantami kanakan y ashtawanmi mirashpa sinchiyashpa katinakan punllanta Dioswan ñukanchik rimanakuy apanakuyka. Chinashpaka kay kallari kriqkunaka kay chusku ruraykunatami mana sakirkakuna, katirarkakuna, yachanapi, apanakuypi, shuktikkunata ayudanapi, chinallatik Diosta mañanapi. Chaytami kunan kay punlla ñukanchikpish katinakanchik. Kaykunatami ñukanchikpish paktachishpa katinakanchik. Kay compromiso tiyakpika imati rikuringa, imati shamunga. Kallaripika bendicionmi tiyanga ñukanchik wasi ukupi nitukunchik. Ñukanchik congregación, ñukanchik iglesia ukupimi bendición tiyanga. Verso 44-45 kaytanin. Tukuy kriqkunami shukyuyaylla karkakuna. Tukuykunami kikin imalla charishkakunatapish tukuykuna rakinakungapak charirkakuna. Chaymantami paykunapak wasikunata, allpakunatapish, ima charishkakunatapish haturkakuna. Chay kushkitaka, pipak ima illakpika, paykunamanmi chawpishpa kurkakuna. Kaypimi rikunchik comunión tiyashkata, apanakuy tiyarka. Chaypi karkakuna, mana chikanyarkakuna, mana karuyarkakuna, chaypi tandalla kashkata rikuytukunchik. Katikpika kanllamanpish shuk bendicionmi karka. Kanllapi kaqkunaka munarkakuna, yaykurkakunami, sumaqta alli kawsakuqta rikushpa. Rikunchinin Diospak shimi, Diospak wasipipish punllantami, shukyuyaylla tandanakurkakuna. Paykunapak wasikunapipish tandanakushpami, mikunata rakinakushpa, kushikushpa alli shunguwan mikuqkuna karka. Tayta Diostapish punllantami alawashpa katirkakuna. Paykuna chashna kaqta rikushpami, tukuykuna paykunawanka alli karka. Chaymantami mandak Dioska kishpirina kaqkunataka punllanta kishpichirka. Chashnami tandanakushka kriqkunawan tandachishpa mirachirka. Hechos capítulo 2 verso 36 manta 47 kama. Rikunchik shuk bendición mi karka, chayshina alli sumaqta kawsaqta rikushpaka, kanllamun kaqkunapish yaykunata munarkakuna yaykurkakunami. Chay sumaq experiencia mi tiyarka. Y chaytami kunan kay punlla ñukanchikpish sustarina kanchik, mashkana kanchik. Kunan kay punlla ñukanchikpish chayshina actitud, chayshina compromiso tacharikpika chikanmi kanman. Shuktikshinami rikurinman ñukanchik congregaciones ñukanchik iglesiakunapipish. Dioswan ñukanchik arinishkaka, ñukanchik huchamanta millimanta anchurishpa ladioshpa kawsanapimi rikurina kan. Mana rikurinachu kanchik kayta chayta rurashkallawan. Dioswan arinishkataka rikuchishunmi huchamanta millimanta anchurishpa laduyashpa Diospaklla kawsayta kallarishpa. Ñuka kawsipimi rikurina kan. Ñuka imashina kashkapimi rikurina. Apóstol Pablo kikinman ñukaman nirkami, imapaqti Jesucristo ñukanchikta kishpichishka. Imapaqtak ñukanchikka kay mundo kay pachapi kanchik. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 14 y 15 pi kayta riman. Cristo pajuyaymi ñukanchiktaka kayta yuyachishpa poshakun. Shukllami tukuykunamanta wañurka. Chaymantaka tukuykunami paywan wañurkakuna. Cristoka tukuykunamantami wañurka. Tukuy kawsaqkuna paypaqlla kawsachunmi paykunamanta wañushpa kawsarirka. Chaymanta pipish ñamana kikinpaqlla kawsanchu. Cristo Jesuspaqmi kawsana kanchik. Ñamana ñukanchik yuyashka ñukanchik munashkashina kawsanachu kanchik. Chaymi rikuytukunchik achka karikuna warmikuna tukuyta sakishpa Diosta servishkakuna. Dioska bendicianmi shuktikkunata ayudaqkunata. Dioska bendicianmi shuktikkunata serviqkunata. Compromiso ka ishki llakikunatami apamuytukun. Ñukanchikka shuyanchikmi munanchikmi ñukanchik wawakunaka Dioswan compromiso tacharichun. Diospakshimi tarizachun, Diosta mañachun, shinapish chaypaqka kikin ñukami rikuchina kanchik. Ejemplo takuna kanchik. Chika ñukanchik wawakunaka rikunkuna, shinallatik ñukanchik imata rushkatami katinkakuna. Llakikuna consecuencias manta rimashpaka kallaripika kanllamunmi kan. Kanllamanmi ñukanchikka Jesucristopak shutita yangapi churashun hamichishun. Chaytam nikun Romanos capítulo 2 verso 17 manta 24 kama.
chaymanta cuidarishun kuyashka uyakuna. Nin Diospakshimi, riki, kanka, judiomi kani niringimi. Mandashkata charinimi, Diosta charinimi nishpami hatun tukungi. Ñukanchikpi chayshina pandari tukunchik. Ñuka krikani, ñuka iglesiapi purini, ñukaka shuk diácono kani, ñukaka shuk líder kani, ima ministeriopi pushakuni, chayta niri tukunchik. Verso 18 nin, Diospak munaytapish allimi yachangi. Mandashkata yachashkamanta, astawan allita aqllanatapish yachagmi kangi. Chasnallatak, ñawi mana rikuqkunata alli pushakmi kani, amsapi kaqkunata achik luzmi kani, imata mana yachaqkunatapish, wawa shinakunatapish yachachikmi kani niringimi. Yachana kashkatatak Diosmanta yachachik mandashkakunata charishpami, chasnaka yuyanki. Kanka, shuktakunata yachachik kashpapish, imanishpataq kanllatajka mana yachachiringiari. Kanka, mana suwanachu nishpapish, imanishpatek suwangiari. Kanka, mana waynayanachu nishpapish, imanishpatak waynayangiari. Rurashkalla Dioskunata fiñashpapish, imanishpatik chay Dioskunapa wasimanta imatapish suwangiari. Mandashkata charishkamanta hatun tukushpapish, kanka imanishpatak chay mandashkataka fakishpa, Tayta Diosta pingachingiari. Chaymantami Dios kishkachishkapika, kankunamantami mana Israelkunaka, Tayta Diospak shutita haminkuna nikun. Ya Diosta mañashun ñukanchik ama kaypi urmangapaj. Ashtawanpish ñukanchikka ya Diospi charirashpa krishpa, paypak shutita allipi churashpa, alli rimachishpa kawsanata mashkana kanchik. Katikpika ñukanchik kikin kawsaypagmi llakikuna shamunga. Galatas 6:7 penin, ama pandarichikchu. Tayta Diostaka pi mana umashpa asi tukunchu, pi imata tarpushpapish chayllatatagmi tananga. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.